Laki gua padang di buntau patang penanian misa bak bana palilikna datumuane pak katonanna parange anak na tampagayang nenek tang dilino tong kambi alukma lalong-lalong tong taranak sangka maka sia-sia lasi Allah kena manik lasi sumpah kena bulawan pantaranakana talong penanian pangloloan samba batu lalika tun nama lalong pakila allo angina tun nama kasea ambe nabu tubulawan tokulla mangka di pelendo tonna di teka abu alayu tonna di kala apa kalu kulundara tonna di romo kobubun di rangkang tonna yosa balatana turunan di parimata nalu tutombang abun tunna bone nausa balatana tosendana bunga bendan rara tope korok londong lamai talung penania tede suke bulawan tomisa pangimpi peusike tanda masiang lamai samba batu lalukan randam batu menggulilingi pangaliling na pongkalua pak katonan nalamangga tope korokolondong tope usiki tanda masia to baru teri paulele atau mabomba di potulang adanan kada kumua pongkalua darang ngebutu lamang ngak masulik dadi iya to sumpu manarang iya to pande paliuk manarang ngumpo ya kumman nusak kala kutu madu pongkalua tungkasanganda sitarana kasurasan talam tambunan mangabe palilina ne patana pakatonanna datumuane sarokila tosi tarana katananan pasa batu mengampang atau gula mangga di pelendo baliki bokko pangalilikna datumuane pak katonanna tumbang datu tosi tarana tananan sendana lalong pada madisarira lindo duka batu rupanna mengkarak patamparapa pantarana kena talu lembang na torro makamban pangloloan na samba batu lalikan mana parapuan pada lima akale basse kakanda palilik na buang bulu matua pak katonan na buang pasolang borong pantarana kana pada disang ngalla basse tangana umpul lumalabi pada di bokko umpet itu kudoti langi pada di sumalung poeng kogulawan pada di uluwai pentinggaran na toma duang salu pella lundunan na toma kalau simisana pada di bengket de kebasyarinna torro makamban mana parabuan pada na taranak kanan na yoga na loloang to 12 buah
palilingi bontong pimasena talulembang na kusatam bembalatana pikalapanda tondok sambak patulalika. Tonna di sarapai malam panalindung tonna di dongga-donggai bewaran narante de atalam pambana lampene. Tonna di tinti batun na boyolan padang di tinori mengkende tonna di rapa kalumbaya padang lan ditang dan lampio padang di sangkala tonna di sibang bangorante lan di kamali makale. Naulang kada situruna kadende misabunganna. Dio may mengka puanganna puang adolo to makakadolo to sang tanah tengko dolo. Digente mi basse kakanda padang di makale. Ditule mi basse tanggana padang di sanggala di pokada mi basse alinna padang di mengkende. Padang di lakbo babangan napa palilina soge pak katonan na tumba manguranga betondokan tosang basse dene tosang kalapanda todolo kabuangan tapaling di ilan lilak duka pantaranang na tanalu pangloloan na padang di palopo pantaranak na padang di bone turiang na padang di mangkasa lili na bambana goa tondo ko nene emite milambi daenan todolo mite mikala apa paraya kabutuan na puang laki padada katiumbaran na datumuane toundaka tangamate tompeang la sangga tuolino tonna dari anak na tampagayang tonna kombo bingisuna kondo tarapang tonna dari patalamerang si kambing kadatuan padang di goa di gente sombari goa tonna dari patala diri si taranak kadatuan padang di bone di gente mangkau ribone tonna dari patala bunga si taranak kadatuan pada dilu di gente pajumurilu tonna dari patala mantan si taranak kapalodangan di gente mata sagarito raya malute di po ulelean mabomba di po tulang danang kada di katawanan ni di tage-tageran ni kumua telu bocoy sedih capa gala apa pada tiga tertinggi satu kemudian empat sederajat lindo duka baturupan nawing karak patam parapan inde tomak kulit babusa tiumbak randan na langit mengkarak pa palelean urang. For all of tourists, for ladies and gentlemen who came from foreign countries out of Indonesia, from all of people of society in this village, from big family of the funeral, especially from son and daughter of the dead want to say that so many came here, so many devices, attention and support. We have nothing to do the same to satisfy all of you. But so kind from enough, just we say thank you very much. And with holy pray for King of the heaven to keep all of us in bliss of glory now and forever. Sampa bating kimotondo panggotonan marioki.
sentilan ini no tayo mo kalakaso.
Oke, Mada, mantap. Oke, Lilis Rantilino lancar orderannya. Mama Raka, tanteku sama Om dari Muntau. Ya, jadi sekarang edaran tulaparak dinai untam parara aung garana gaya ngamadandan.
Padang dulu. Iyo, di parampol ko kita solanasang kedeki merasa kapakdian HP, merasa kapakdian HP, dan ini meja pemandu acara. Tak apa nalipo kada mereka sabak likutan ida ko, kuma mereka patua PM. Iyo, susi betul. Kata penelei, oh iya tahu tolorona, oh iya to nenek mana dengan tanda bulan nunisana barrenalo.
abe elo bangan luaran Pak Sidi palempe sang apia kampaan angga kita temandak pangale pengapindan bintin patibang kolola asidur uto tampo batingin nasi pangalolan Mario elan nasi ulang si kadende nende Pak ganti nanta laki pamasi yang sambu laki pangau baluangan rokoti pambaturan mengalok rokoti tes surunan katumpunan lili irarun nati pandadi ia matur rombongan nasi nenek wahyu yung may ariang makan rampo maarendenan terong tutun ma atau konan laki membat lako anak tumati lompat haru katong konan nakin mas sali alang atong koma kambunasan yao alang keluarga alang letter si taruh lantang nomor 66 saya lako 70 napa rombongan nenek Michael jong may ariang makan mempat lako papa wayu rombongan nenek Michael jong may ariang makan rampo maarendenan terong tutun ma atau konan laki mempat lako papa wayu taruh katong konan nakin alang keluarga alang letter si taruh lantang nomor 90 saya lako 20 talo rombongan ng keluarga nenek liling gantiri keluarga nenek liling gantiri yung metalong penanian rambong ko titira rama kampan polampanan po kutang asipirin mga tititang yan suru pataru katong kunan kene alang letter B alang taruan to paringin ambe baliki boko si taru lantang nomor 6 sa lako 70 na pa rombongan nenek rapa yung may tumbang datu rampo pamanda buturing nararama kampan pabintin to dan sarin na bukutang asipirin mga tititang yan suru pataru katong kunan na kende alang letter B alang taruan to paringin ambe baliki boko si taruh lantang nomor 66 piti saya lako 70 na pa rombongan na ambe nambah tete litak rampo matakir suruh rombongan na nenek esaiga to kondan rampo matakir suruh rombongan na almarhum anak nenek Kalepung to kondan rampo matakir suruh rombongan na nenek Tesa Tambun Tanah rampo matakir suruh rombongan na keluarga almarhum Pengusumbo Lebane rampo matakir suruh rombongan na keluarga ne Sampiruru Lebane rampo matakir suruh rombongan na keluarga almarhum ne Ramba Lebane rampo matakir suruh rombongan na siane atau pandanan rampo matakir suruh rombongan na keluarga CB Panggalo patung luan sangala rampo matakir suruh rombongan na mama Risto batu nenek Madeline Maliatum Malatu rampo matakir suruh rombongan nenek Anda tumbang datu rampo matakir suruh mentu nato rampo umputete rarama kampan umpulambanan bukutang aspedan mak tete tangkir suruh lapataru katong kunan nakendek alang keluarga alang letter E sitaru ban otomatis solal lantang nomor 66 pitu saya lako 70 na pa sitaru na rombongan na siya nenek Edona rante mempatu lako anak tomate rombongan na nenek Uti tete litak mempatu lako anak tomate rombongan na nenek Wahyu Ariang Makale mempatu lako anak tomate mentu na to mempatu na lako anak tomate napataru katong kunan na nentamalan tangan nomor 66 piti sa lako 70 na pa sitaru na rombongan na Papa Putra rante pao mempatu lako Mama Arendi rombongan na Daniel Pumasangka Pangli mempatu lako Mama Arendi rombongan na Nenek Kembar Pangrorian mempatu lako Papa Arendi rombongan na Papa Adil Tombang Kalua mempatu lako Mama Arendi rombongan na Papa Ita Gertengan
mempatu laku Bapak Arendi, rombongan Mama Petri, mengkendek tok sadipe, mempatu laku Bapak Arendi, rombongan Papa Aurel, kadingi mengkendek, mempatu laku Bapak Arendi, rombongan Papa Arson, yetengan mengkendek, mempatu laku Bapak Arendi, rombongan Domingus sampai liling, Makale, mempatu laku Bapak Arendi, rombongan Dias, Bogor, mempatu laku Bapak Arendi, rombongan Misna Getengan, mempatu laku Mama Arendi, rombongan Surian Palayukan, Getengan, mempatu laku Arendi, rombongan Nenek Andre, Mangape, mempatu laku Mama Arendi, rombongan Papa Mary, Debo, mempatu laku Bapak Arendi, rombongan Papa Anet, Bandung, mempatu laku Mama Arendi, rombongan Nenek Eskel, Rembon, mempatu laku Mama Arendi, Batu Oma Gapi, rombongan Papa Gita, Batu Petrus, Sau Gale, Jomai Jakarta, mempatu laku Mama Arendi, rombongan Deris, Kalimantan, mempatu laku Icaa, mentuna atau mempatuna laku Papa Rendi, la mempatuna laku Mama Arendi, batu laku Rendi, solaita, padaru katonggonanna, kindik alang keluarga alang letter E, sitaru lantang, nomor pitu pulang kasira, saya laku K25, sitaruna, rombongan Mama Alola sampai rumpun, Makale, mempatu laku Mama Anggi, rombongan Papa Anet Bandung, mempatu laku Mama Anggi, rombongan Papa Areas, Ariang Makale, mempatu laku Mama Anggi, rombongan Nenek Anggi, Ariang Makale, mempatu laku Ampona Anggi, solah adina, rombongan keluarga almarhum Nenek Atit, Ariang Makale, mempatu laku Mama Anggi, rombongan Papa Nengsi, Ariang Makale, mempatu laku Mama Anggi, mentuna atau mempatuna laku Mama Anggi, la mempatuna laku Anggi, soladina, lapataru katongkonan kendek alang keluarga, alang letere sitaru lantang namro apa saya laku namro anan, sitaruna, rombongan keluarga Nenek Koni, Pentaluan Makale, mempatu laku Papa Wahyu, rombongan Papa Epen, Madadan, mempatu laku Wahyu, rombongan Papa Kevin, Starda, Makale, mempatu laku Papa Wahyu, rombongan Papa Anet, Bandung, mempatu laku Papa Wahyu, mempatuna laku Wahyu, la mempatuna laku Papa Wahyu, la pataru katongkonan nakin alang keluarga alang letter E, sitaru lantang namro sama puluhan selaku 20 talu, sitaruna, rombongan Apeng, Wandula, mempatu laku Pak Yuen, rombongan Papa Eki, Wandula, mempatu laku Papa Yuen, rombongan Papa Pale, maaf, mentuna atau mempatuna laku Papa Yuen, Yamatu Apeng, sola Papa Eki, lapataru katongkonan nakin alang keluarga, alang letter eslar lantang namro karua namro kasera, sitaruna, rombongan Papa Palen, Ariang Makale, mempatu laku Papa Wahyu, rombongan Papa Amisel, Burake Makale, mempatu laku Papa Wahyu, rombongan Nenek Misel, Ariang Makale, mempatu laku Papa Wahyu, mentuna atau mempatuna laku Papa Wahyu,
Lapataru katong konan na kintik alang keluarga alang aliter esinaru lantang nomor sama puluhan sela kedua puluhan talu. Si taruna rombongan na siapa bapak ane te Bandung mempatul laka bapak ayun rombongan na keluarga sia nenek pilih mendete ke makale mempatul laka bapak Wahyu rombongan na bapak Marlin mendete ke makale mempatul laka bapak Wahyu rombongan na bapak Nathan Masanda mempatu laka bapak Wahyu mentuna to mempatun na laka bapak Wahyu lampataru katong konan na kintik alam keluarga alang aliteres daru lantang nomor 90 sela kedua puluhan talu si taruna rombongan nenek sabe pacarakan palopo mempatu laka ne Fiona lampataru katong konan na mentama lantang nomor 60 bisa 62 rombongan nenek Angel gietengan mempatu laka mama Angel lampataru katong konan na mentama lantang nomor 2 nomor 3 rombongan nenek Brian lentenan kapa mempatu lako anak-anak masuk lampataru katong konan na mentama lantang nomor apa saya lako nomor 6 rombongan keluarga Pak Agung mengken de bala mempatu lako Papa Chris batu nenek Palen lampataru katong konan na mentama lantang nomor 2 nomor 3 rombongan nenek Iren Makale mempatu lako Papa Amira lampataru katong konan na mentama lantang nomor 52 rombongan nenek Eskel Rebon mempatu lako Papa Agapi lampataru katong konan na mentama lantang nomor 70 kasera selako ka 25 rombongan na Deris Kalimantan mempatu lako Papa Agapi lampataru katong konan na mentama lantang nomor 70 kasera selako ka 25 rombongan na Papa Anet Bandung mempatu lako Mama Cika lampataru katong konan na mentama lantang nomor 6 nomor 7 rombongan na Papa Hilda Tumbang Datu mempatu lako ne Aura rombongan na Rizal Marang Batam mempatu lako ne Aura rombongan na Pak Dani Lengko mempatu lako ne Aura rombongan na Arsel Borong mempatu lako ne Aura rombongan na Papa Irgi Lengko mempatu lako ne Aura rombongan na Pong Dikinas Tete Lino mempatu lako ne Aura rombongan na Mama Asegen Tumbang Datu mempatu lako Papa Aura rombongan na Nek Segen Tumbang Datu mempatu lako ne Aura rombongan na Papa Ata Puncak Mulia mempatu lako ne Aura rombongan na kelompok Tetelino Jome Tetelino mempatu lako ne Aura rombongan na Bapak Victor Malio Balik mempatu lako ne Aura rombongan na Nek Dirli Karuaya mempatu lako ne Aura rombongan na Nek Ria Tetelino mempatu lako ne Aura rombongan na Nek Yupan Tetelino mempatu lako ne Aura rombongan na Nek Ayu Basa Asu mempatu lako ne Aura rombongan na Arnold Sola Adinda Lae Tete Talu mempatu lako ne Aura rombongan na Nek Benan Balik mempatu lako ne Aura rombongan na Pongorial Borong mempatu lako ne Aura rombongan na Papa Aileen Borong mempatu lako ne Aura rombongan na Ne Wardi Kanan Dena mempatu lako ne Aura rombongan na Pong Arman Borong mempatu lako ne Aura rombongan na Suka Tete Lino mempatu lako ne Aura rombongan na Papa Ical Borong mempatu lako ne Aura rombongan na Papa Naila Pasa Asu mempatu lako ne Aura rombongan na Nek Putra Lengko mempatu lako ne Aura rombongan na Mama Besti patu lako ne Aura rombongan na Nek Rencia Borong mempatu lako ne Aura
rombongan na Mama Ariwal Batu Papa Iwal Lebanon Mempatu. Maaf. Mentu neto mempatu na lako siya aura, la mempatu na lako pong aura. Bapataru katong konana, menta malantang na bro talo mopulo, sela ko talo mopulo dua. Sitarut na rombongan na Yurni Somalinggi awak ti romanda bakale mempatu loko babareti mapataru katong konana, menta malantang na bro pitung pulong kasera, sela ko karua pulona 5. Narombongan na Mama Ariwal Batu Papa Iwal Lebanon mempatu loko oral la mapataru katong konana menta malantang na bro 2, sela ko nomor 3. Sitaruna rombongan ng Papa Agung sa Lujambo Palopo rapo pamanda bunteringit na raramakamban mampabitin tanang sa nagabulutan na si Piederan rapataro katungkulan na kitikiban otomatis so lalantang nomrokan ng pulo ng 7 selako 7 pulo ng 4 susi mo pa gantian ang datu ang kaki pamasya masambut pura ki pamabong paluangan roko tepe bambatorang na yung tepe sulunan katungkulan dilihiran ko na banda di bolong Apa pimanindi na tengkay kalorang dan dibuluki manimpa pimanindi nalet da semalam darat tongka dililaki ikuat rampung pasidang meloy inde inan pemandu acara batu esungan protokol. Apa ko tutung ku rodan titingi rukote bambata lan mahal kote besurunan katongkonan ku mualaman ni manindi kadang ku tiba imbinga Riki manindi di sarangku torro makara laku kuah belan naku nabi abi apa dari ku baiti pate garagangku bola papentar bangku mane tali wanno mane songko peladaran laku kuah la tontongan alami ada inen alami pa karekna kedin ni kada torro makara buat na amai angku palolong imin naka pauton ni kaluku na lolongo tangala bakundon batu tibas se tangala patan dewaka den numpak na tontong upu matua umpas sakiti mas solanasa. Iyo dia pa rombongan misa pakai makro kumadaluinan dia betul sia nenek Iren makade mempat loko Bapak Mira. Renderian deh. Tes 1 tes. Kenapa telepon nomorku? Tidak tahu kalau nelpon sendiri na pekla. Ti palempi mo lote na lay pamulay mo ada na ram pematampu batu patira sangkana inde do ta solambeta na yato keluarga sa dedang mo mimiken dir ke banwa Maaf, ini sendiri di kantong. bunga kadang kuku kwa tabela ko tosi tueto Ini sendiri. tabela ko tosi tueto konada toranambe toranindo Kalau orang cantik lalan na tondok labutun dalam metalu lembangana mas na tahu kenapa na pilih. tabela ko tumaparenta Itu na dia. eksekutif yudikatif sia legislatif ladan na may Toraja Utara lalo na may Tanah Toraja
Makalima na ko kita solanasang ku pakai tabe inasang kami. Tak ku pasal rending ku pataleko na mananga banua. Nah, bagian dia kamu memiliki banua atau keluarga. Nah di angka lo may sumbong na di padosay puta di Papendalusaw situro karasang tanga polo bintan nasali maririang komiken negereke mendo tadono na di yang kalome Bawa karurusan. maririang komiken de Kurang kata itu teh apa? Itu mangurang mana yo? ya orang na negereke kono Sama sarung. ya to sampai di orang mari kami kono And then after then ya Ya, sekarang kita akan memindahkan nenek dari kamar ke ruang tengah. Ya. ya kerampo dito buwan ang malpan na eh. Lampu dulu keluar, sama dulu tidak ada saya dulu. Apa lampu? Maaf ya. Lampu keluar. Ayo ngomong.
Oh, dia bikin kalian yo. Dia bikin hotel dulu. Oh. Topok dulu. Si Beli. Ini memang gulang kan? Iya. Ah. Iya. Kalau oh, apa sih ini? Iya. Basirat, apa sih? Basirat. Itu Bang Mary itu. Elon itu men, elon usap. Sarung lah. Sini, pamati. Sambon. Lagi tahu Iya, diinformasikan kepada yang punya kendaraan sesuai nomor polisi lompat 246 AB. Diminta jalannya tuh didapat gitu. Di kalau di barang kalau kau terang atau waktu Safirio tuh DD 246 AB malah keturun kan tak berpesidik bulan nadin mati besok atas. Ada Tante Yurni Somaling tadi datang. Ada itu tanda pulang nikah. Oke ya. Halo. Oke baik. Oh itu ada Tante Yurni Yome Somalinggi. Wah ini ada keluarga dari awak di Roman deh. Ini ada iya. Saya punya
Kebanyakan ini. Oh iya. Mantap. Oke. Pas coba lagi sama Somalinggi. saya bukanya. Ah, Mirip-mirip Filipina. iya le. Mirip bisa sama. Iya. Oke, sehat-sehat terus nenek. Sehat terus. Iya. Umur berapa nenek? Kakek umur berapa? Hampir 100. Hampir 100. Oh, luar biasa. Haleluya. Mantap sekali. Umur panjang. Maunya masih hidup. Selama, oke, Yomis, selama laku adek Julianus Telu Padang adek. Dari Pak Yomis laku selama sama adek Julianus Telu Padang. Selamat juga. Oke, baik. Ya. Woi, ada Om Punggarumbun. Hadir. Ini siapa tuh berarti ano mo dito? Siapa tuh wala sa dito Sama Om Telu Padang ya. Oke. Ano dah? Saya sombong. Selama sama Katende Dekorasi, oke NC, Katende Dekorasi. Wery. Oi. Oke, itu oleh Pak Yaki Anu. Bilang lagi sahabat. Oke. Oke, 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, Mr. Barumbun, how are you? Just fine, and you? Wah, fine, good. Iya, bagaimana kabar? Kabar baik. Baik. Ya. Nah, Thank you Sangalak TV. iya, Sangalak TV membangun Toraja. amin. Iya. Iya. Atas dukungan keluarga, masyarakat, Toraja. Jadi kapan acara di situ Ledo apa kan namanya? Sombo. 24 Pasonglo. Apa Songlo 24. Besok sama Taptiro deh. Ya. Oke. Nah, Katende Toding Tandiayu. Ya, ini Katende dekorasi weh. Mantap tuh Pak dekorasinya. Katende dekorasi oh. Wah. Melo lampu-lampuna. Salah aku Bapak Petrus Rani, pengmasak. Oke, dari Agustina. Oke, Petrus Rani pengmasak. Wah, sampaikan lagi. Oke, dari Agustina. Salam sama Bapak Petrus Rani, pengmasak. Siap. Oke, salam kembali. Ya. Agustina sama kah? Agustina saja ini. Oh, Agustina. Wah. Ya mungkin Mi tapi. Ya. Nah, oke. Selamat kembali. Selamat Ya. kembali. Ya, Pompit. Salam sama Pong Didel dari Pedi di Sorong. Ya. Sama Pong Didel, Pong Didel katanya sangat. Oke, Elis Bira. Oke, terima kasih. Nah, oke kita lanjut. Oke, baik. Bagaimana kabar Pastor? Pastor di mana lagi tugas deh? Pandan. Lapandan. Ya. Oke, Lapandan. Nah, mantap betul. Gereja yang oleh. Apa banyak. Mandalam pa, membela pa. Membela boleh. Ya. Ya. Ipila ela.
Semoga selesai pindah udah. Oke, baik. Ada bosku dari Kalimpong di Danggo. Oke. Minum ballo. Oke, baik. Jangko lagi minum ballo. Iya. Semua mau jangko ada sunggokong oleh. Jangko ada sunggokong. Oke, Pak Dewan. Kan deh. Katena. Oke, baik. Mereka po pandi sudah mereka ya. Woi, Pak Somin, woi. Bagaimana di Omeng? Halo di Omeng. Saudaraku Victor. Oh, di Omeng ya. Saudaraku Victor. Mantap. Oke, baik. Oke, bagaimana karya pada sama nih? Oke, baik. Bersama dengan TV apa Toraja Oke. Sanganla Ya. Victor Datuan Batara. Ah, bukan Victor Itu ada Tungkonda. Konda. Bukan Victor Datuan Batara. Victor Datuan Konda. Oke, saya Oke, baik baik, salam. ya terus beri informasi Saudara ya. saya. Aktual. Oke, terima kasih. Tira. Sian Nauran. Oke, iya. Mantap. Alhamdulillah. Oke, Pak. Bangku mata tabe na sabaran. Ah, baku matu sama tuan ane. Di sanga set liku labi. Baku ramah tua teh. Oh, pasti res kabar kan to. Tapi Oh, nah ya teh we. Oh, baku tua to penonton. saya secara pribadi mengakui bahwa saudara saya masih muda. Oh, malah muda-muda aku ditiro. Iya. Oh, itu. Mungkin karena melompor-lompor ada di kencang-kencang tuh kulit le. Oke, baik. Nah ya ini baru-baru ke tikor-kor tuh kulit. Banyak motor. Oke, sehat terus. Yang penting kita masih sehat. Menjalani hidup. Bosku. Tidak makan kue. Nah, tadi aku kumangin itu ada manggil itu ya. Kopi. Kopi. Dia ke kopi itu. Ya, bebe minta kopi kurir sama neko ya aku. Matua jo banga. Oh, palayukan matua deh. Matua aku mau kopi nonton. Tuh. Iya, Kenyataan. Sabaran ada di teh beda. Tuh bulan pira muda di 78 tuh. Waduh. Oh, Hah? sama toke lah. Hah? Itu ana dulu siapa toke lah. Oh. Kopinya Bapak. Ini 77 kamu le. Iya. Oh iya beda 1 tahun tuh ada tuh kamu. Nah, mau tuh ya. Baik beda Kan semenjak dari SD sampai sekarang. Oh. Iya. Oh. Alam pate na ulit. Bago na kopi gede mo. Baru kopi kan. Nah, pada balik negara kan le. Sila mo ko. Se. Yo. Mantap. Masih ale. Saya buka masyang. Kita minum yang pahit-pahit karena sudah jauh gitu ya. Benar. Jauh. Kayaknya tidak nasi. Oh iya anu di depan ada paratu. Nah. Pak. Somen. Ada Masila almarhum Masila Dopasa. Oh. Nggak ada. Mami kakak paratu. Kau kakak ya le. Iya. Mesti jaringan putus-putus sih, pura-pura melo jaringan itu. Wah, mantap kopi ini bos gue. Ya jangan terlalu manis. Oke baik, mami nanti Kamu kopi pahit dong. Ada kopi pahit mereka manis mereka.
Nah, yang pahit-pahit karena kuenya sudah manis, jadi Orangnya sudah manis. iya manis kue. Wah, mami itu lebih pahit nih. Kita nasi pengawal ada lagi. Tidak. Demka. Paling tampe tante. Lagi. Oh, seibu. Oh, seibu paling tampe. Ini ibu-ibu saya mau pandanan le. Tar kada betama tu to ramai yang teh bara-bara. Sama. Sama. Oh, sudah. Saya bukan dalam. Oh iya. Enak kita apa? Wata kan? Saya mau kopi dulu. Selamat lah kau tong apa iru itu. Oi. Oke. Selamat Agustina. Oke. Oh, Ibu Agustina inter saka anu mi. Sagiriki Saka panggilan mi yang lebih dikenal karena ini Agustina Buddha toh. Jadi tak enak tadi keluar ke dokin kemarin Agustina. Mama Inter. Oke, Tante Pero kopi. Oke, paling Tante Pero lah kue Bernadette Rusing ya. Mantap. Oke, kopi lagi. Kopi tuh. Yo, mana saya itu. Makanya dulu kayak itu suatu ya. Makanya ini lah Si Pak Ari dulu kamu. Apa itu? Iya le, iya. Nakak pada mantan tukur ya suruh ini. Si Pak Ari dulu kayak nostalgia sudah dua ya. Mas sabar abara kamu tuh soal dua? Sabar abara kamu? Oh dulu kamu le. Mana jam mana dari jam mama. Oh iya. Beda-beda si. Mana 40, 50, misalnya 80. Oh, wah nah. Mama satu dari 50. Bayar 60 boleh. KF 70. Oh 70 dan 80 beda 10. Aku udah setengah abad mau tenda. Pira mo tompo mi? Enggak. Aku 30. Oh, endo. Mau pa mo kumuka mo le. Baru pulo mo to. Sugo magkakanon sabi sugo tao. Kita sugo barang. Iya. Manenagkan na pagkalupadang sa ito pinyan. Isandai. Pagkalupadang. Iwan na nilang tang. Iya. Pagkalupadang sa ito. Patumban na nila. Oh, anu Rana. Iya. Kelas berapa? Kakak apa adik ini? Saya duluan sama abang dulu yang kemarin. Buni. Lambat. Oke, Mika Salubongga. Oke, Om Pin. Terima kasih Mika Salubongga. Oke, selamat. Dia mampu nih. Tak apa. Ada Pak Ibu. Dia mampu. Apa? Dia merkampung. Kamu harusnya tak mampu minum apa kita mulai. Oh. Ya mau ke? Ya boleh. Ya. Ada dia dukar kampung mo semen. Oh tak apa Oh, tak apa. Campo. Oh, yan na. Ardi demo itu ampona. Lemordi. Oh, iya, Sama Pak. ya Tardi. Iya. Kan Campo mo yan. mantap itu Ardi. Iya. Iya, yaman namanya. Itu kekayaan yang utama itu dibanding kekayaan yang berupa alam, berupa dari sumber alam. Kebetulan saya dipanggil Papa Alam, Papa Alam. kan sumbernya dari alam itu. Oke. Pira mo to selatan to mga kampo le. May mane. Oh, May mane. Ya, oke baik baiklah. Istra-istra opi kita. Ya. Mati karu do ombe ko do alang. apa ya?